Minister wa ihinda wa ugitiri bururi-ini Dr. Fred Matiang'i augite watho ucio cabithitio ngatheti-ini ya mwanya ya thirikari na akoria ruriri ruu kunyitanira na Akenya angi ukuria-ini wa bururi. We encourage you to feel confident as citizens of this great country. No one should either discriminate against you, intimidate you, or exclude you unnecessarily from all the affairs of our nation. On behalf of all Kenyan nations, I would like to say a big thank you, asante sana, to His Excellency President Uhuru Kenyatta, Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i. God bless your obeisance, and may He add you wisdom and provide guidance to move our country to the next level. Nakuo kaunti ya Samburu mwena wa Baragoi aikari mari na kimako na kieha thutha wa andu atatu kuragwo. Nimoretie thirikari kumagitira mu nimakoretwo magitharikirwo na kunyamario ni aici ya mahiu. Walikuwa washungaji wa kawaida, walifungua mali yao asubuhi saa moja. Hawakujua kwamba kuna wezi. Hakuna msaada hata kidogo Baragoi. Baragoi tumeimba, maaskari wamekufa, kila kitu wamekufa Baragoi. Nini shida ya Baragoi? Tumechoka kupoteza akina mama, tumechoka kupoteza akina watoto, wasomi, aina yote. Agikira horo uyu mukonde OCPD wa mwena ucio augite meri atatu acio niratwarirwo nyumba-ini ya kuiga meri oriri uthuthuria wa gwethana na aria maratabanirie njuragano iyo igitabanio. They shot dead 3. Kaunti ya Nakuo ojoria thoko-ini ya Subukia moritie thirikari ya kaunti yo kumataithiriria gutheria giko kiria kiri thoko-ini iyo niguo kugiriria mututhuko wa murimu wa korera. Drainage niyo ina thina muno guku tondu nginya mai maige maya magiko monoragerio rũĩ rũrĩa rwa gũikũrũka Kianda. Riu ngakiuria atiriri andu akuria Kianda ri ni andu taithu na ni mahuthagira rũĩ rũu to matire na mai mangi manyuaga tiga mai maya ma rũĩ rũrũ. Na tuhote kuheo siwa disposal sites na hota gwakirwo cioro cia muingi nigetha tugiriririe mirimu tere ratuika ni raumira ya kipindupindu na maundu macio mangi. Muikariri giti wa ojuria thoko-ini iyo ni orete ministry ya ugima wa mwiri mwena ucio kunyitanira na muingi niguo gutheria giko kiria kiri kuo. Andu aguko aria marutaga biashara mageria gwitheria haria mundu ari na tunyitanire na andu aria makoragwo mari a health tugerie guthondeka guku gukorwo ikwega. Andu 12 nio makuite kumana na murimu wa korera guothe bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV jetagwo Wangari wa Njoroge.